famous now yes sir. So friend is a Likee no obedi nkomo a. Say ebia Kwadwo Nkansah o move him to one year. And it's also the public. That means you are increasing the fight. And the young see a witness say Kwadwo Nkansah no Likee your problem. It's a sunny famous who see can over to say Likee no mom na pen to kwa Kwadwo Nkansah. It's a Likee so you honest person. Now you a friend is saying famous so you honest person. And our person industry no kaboma. Kasa interview can brand ko nka wonye. Because ya wo ye no some Likee Kwadwo Nkansah bo afu more. What you say? I know my Likee bo afu more. Why na dey famous? Mema wakwaba eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV ana wushi. Say way your first time promoting subscribe. Mia notification so send anytime bia ye di video betum bia ebusua oso nsabe kan no anya bia hwe wo hwe wie a comment fa ho ebusua tre wadwen efa video no ho like video no na share video no mo bia so enya bi hwe me da se bebre ebusua ma Linda a obesi wo UK osi chese eye kumawood die problem se wo mo no enfri mu da Osei kumawood problem se wo kumawood no enfri mu da. If you say one tiase say wo famous multimedia how you producer ono a ne twa movie a yefer galam say wouldn't Likee ebusua Likee a ono so oye videos e de yeden e de ko to YouTube a nipa bebre nim se yefer no akabenezer oye movie no so ne yefer ne nene yes Uni nakodi nkomo so woni ni beyeden e betwa movie na wo ka kire ne se movie ni so amu betwa no wo bo stars ni bi di yeden e kire no a na kire se eye le wen Kwadwo Nkansah ono so ka movie no ana Likee se movie na wo ba betwa no se Kwadwo Nkansah e wo mu a eni ono Likee no onja enya de a oni Kwadwo Nkansah beyeden e be wo one set so etwa movie Enti one ni di nkomo wie ye no abusua na famous asa akoye interview akoka asemu a eye Likee e ka kire no no ana ma Linda ebusa se ono famous multimedia no pese o kire se nkomo a one Likee kodi ya odi aba outwi wa Kwadwo Nkansah so oti a ni bubefu ana Likee ni nso no so ono nso ti so ono nso akoye interview Edi sasem na ba outa ono so ni bubefu enti say ono famous no onim dida say Likee ani le wen Kwadwo Nkansah problem e wo hono kura ansa ana ono ye na adwen say opeso ono mu mieru ye den etwa movie enti say wakoba ko na bako aka asem say akire wo a esi den ana wo ye interview this asem no ba out And say omumienu asem wo ntem no problem a e wo ntem a wo as producer or say wo ye bibia ana omumienu ka wo bomoden na wo ka omubom se ne movie no kra na wo betwa no wo betumi atwa no wo momoden anye den anka ma bo na mmom wakotie bako ano asem ana wo di ayeden wo di aba out nti say omumienu beef na wo ntem no ana wo soso jegumu ana asede Ma Linda se famous multimedia ebusua wanya de kra so yes ade no we de mummientie Ma Linda ne nsem wo ka ye no mummien video no kumawood no de problems in free mood da kumawood no problems in free mood da famous ade te see a wo ye yase ne sen famous ade a wo ye yen o ka mo industry na boma na famous wo tetim famous now yes sir. So friend is a Likee no obedi nkomo a. Say ebia Kwadwo Nkansah o move him to one year. And it's also the public. That means you are increasing the fight. And the young see a witness say Kwadwo Nkansah no Likee your problem. It's a sunny famous who see can over to say Likee no mom na pen to kwa Kwadwo Nkansah. It's a Likee so you honest person. Now you a friend is saying famous so you honest person. And our person industry no kaboma. Kasa interview can brand ko nka wonye.
because the away yeah no some Likee Kwadwo Nkansah bua for more. What you say? I know my Likee bua for more. Famous, say Likee aba ho no abedi nkomo say, we move na wo channel. Sabi, say Lowi woman won twa, wono mienu na kan. Obeka okachiro na Kwadwo Nkansah ni ho. Bebia eje dele no, yen so petrol, yen fa petrol fa ho. Onim said 2 guys are having problems about YouTube and distant problems. What I say to Famous, what friend Likee na Likee said Debbie. Media Kwadwo Nkansah wo ma minta. Na Famous kura ade tira besa Likee twa video. Likee, oh yeah video man friend pray scanida. Man friend na anya bibia da. Da bia enwuram edo da. Nyakopan na dom. Na Likee onu what just say onu ate ne ho ase a building the foundation a. Wo so onya da o metwa movie. And also Kwadwo Nkansah ntwa. Oni ni ntwa. Is it by force? And to better back the camera can now you say Kwadwo Nkansah is okay. Likee na ye problem. What's the Kwadwo Nkansah wo etwemu movie ni bia wontra. And we are see abu bia so did ko bia na sombe de bejo no. Baby Likee no feel so okwa e fa problem re no and obeko. What I say? E bia Kwadwo Nkansah na mfa ho. Ondo no bia ye okay. Ono konkora na di na tam ye okay. Odi ubi obedi ni bi obi a mo hia mo asere. E bia Likee so nya sa no te. Ono wo teki na asem o teki ne etoa baako. What I say? Eti Famous ha na wo beka me nipa nyina hu say Likee nipa bonefo no. Okay, Likee nipa bonefo enti Famous enti de en. Likee we nipa bonefo enti de en. Yenya ne den Famous. Ya see awa me ati say Likee na nye. Ene o se baby Kwadwo Nkansah wo no ma hobi. Famous ya ati ase. Enti se yenya ndai. Omo ko ba atwade. Omo ko ko ho. Mo na mo gu mo industry no. Industry mo na mo gu no. Mo na mo ye mo sabi crazy na so for na mo de tre. Mo na mo gu no. Famous unya ni paketua, producer, manager, director, as a pastor, pastor, unya ni paketua. It is a like Likee abeka some kra kira wo kra pala. And this obejina public e kasa as a pastor. O de fa movie yini nyina ntonche manager, producer ni nyina ntonche Famous. You claim yourself say you are a pastor. So a pastor like you Famous. Na obi ani wadi nkomo a efe. Sa wo beka na nkomo no so nya nkomo eye nkonyan. Eye nkomo a edi ntokwa ebe fie. What is a Famous? Ni femu no nkomo mi enu fo be na secret press na sie. Because we be camera ya wo kasa ai me wo proof me wo really some proof na de ba na enya den. As the say friends Likee enkofa kosua be de wo gidi wo fa nkon o mebo ho dua. Famous waka. Likee waka. Wasi baby Kwadwo Nkansah wo nyina ho. E bia Kwadwo Nkansah na sabi obe nya atwom. Ene bia obeka sanye hye be Kwadwo Nkansah so sem hye ni trim Likee ho. What I say? Famous wa anya ade. Ne fe ne ka fo mienu ntina se ne siesie o mo ntam. What I stand a businessman for mo ya ade. Likee. Nene. O ka kire Famous se Kwadwo Nkansah o movie ni mu a wo ntwa. O ka no kora o ka sa nene. Nene o ka sa. O ka sa o hu. Wanka. Ene Famous di abeto dwo wo se wo se Kwadwo Nkansah wo movie ni ma wo se mo mra metwa movie o ashawo ni ade ande ena wo se Kwadwo Nkansah wo mu a wo ntwa Famous abeka wo se bebodua na nye fe asementi na ne ubebodua ena nye asementi na friend se nene wo kofa wo suma ya be kire wo sa semwe hu Kwadwo Nkansah wo mna wo ntwa unsu wo mna Kwadwo Nkansah ntwa wo ntwa ewi ase bi obi a wo pe ho na wo da yo dwa wo pe no de kakaye de ebo what you see na meme ne wanene nka me ntwa movie bi meme ne wanene nka me ntwa movie bi because nene se wan ka se wan increase wo ho anye nene a nka me nya sure se Famous be ka ani be brese na nani abrese bra na be wo de kwaku manu na ebe twa ni kwaku manu na ebe twa we what you see e wo mu se Famous sika de onu de ade Famous no ye asisi ene okotwa nene sika bi abe charge ni bi obetua ma Famous de nyame nukure ni wonya asisi. But Famous the dia de medi hu yawo. Famous adia medi hu yawo sesi ane say. Komobo e confidential. Nene ni wadi nkomo ni kwa so ba public beka enye fe. Wo ye Kristo ni, wo sa ye sofo. What I say, wo ye sofo. Enti timu nim senye.
It's the one by one tia bekan. You say you were increasing the wouldn't say we increasing nene kojo fanta. Oh my swabo muntem. Wouldn't say oh my man swabo muntem ko nene ko interview. And you know baby Nkansah kojo Nkansah o problem da. Nene you know baby Nkansah kojo Nkansah o problem da. And so near me ko so nyina ye hu. And now kojo Nkansah nya award 4 as a 3. And so beka nya me nukreni. Ahmete. Say me YouTube wo me ni hobi. Some more YouTube be na kame pra kame dem sabe committee so because ade kojo Nkansah me na ye je ndie akra ona ye ndie akra you award me ehwe no what you say it's not nice munyina mo ye kumawood fo adwuma na munyina mo ye mo de mo ho na ye adwuma what you say better mo Nkansah so mo be na mo na ase akeka mo ho so agugu mo ni mo ase didi mo nkonkonsa emoa mo ene na na series na mo twa no aye bebre prekese no. What I say, and come on, Munintino, series na mulchan, I am practicing. What I say, but come on, and I'm in a class in a year far. And I'm not yet to say, and then our power. It's a nene we are powerful. They say, yeah. Why not the famous? Why not the mini abema, men are mechanical crutch, why not? Abusia, and your nika na malinda, wakano, famous multimedia, why not a crack. So kotie ba akufo anu asem no de ba out na AP kra na one lewe nso kodi nkomo na adenti na lewe nso nkomo a one lewe nkodi ye no eno nso de wanka nti se mo soja gum anaso oyeden o ma ba kwa ye ni paponi ni anase o yeden abusua ahanom ye Skeleton Man TV me se de beto from bia ye de bebro so won subscribe abo mo dia wo trend dia subscribe bi da si bebre